Nesreki vo Štip i Probištip vo Skopje hospitalizira dvajca, švercer pregazil, policajac vo Delčevo. Štipjanec od Vančo Jana возраст od 47 godini i 68-godišnji od Probištipjanec Ranko S. so seriozni frakturi dene sitno od Štipskata se preneseni na klinikata za traumatologija vo Skopje, vo seriozna zdravstvena sostojba. Štipjanec ote so fraktura na glavata od kako padnalo 4 metri visočina od objektvu izgradba. Nepoln čas podoc na isti otpad go pominali Probištipjanec od kako prevraten traktor go pritisnal i mu skršil nekoliko rebra. Dvajcata se vo seriozna zdravstvena sostojba osvem frakturi kajnev postoji somnevanje i za eventualni vnatrišni krvaranja, što sostojbata dopolnitelno je usložnuva. Dvajcata mu se pridružija na Štipjanec od Kemal I, koji na traumatologija zavraši pred 2 dena od kako padna od treti otkat od semenata kukja. Vo momentop negovata sostojba je stabilna. Policajac od granični od Premin Istoka i Delčeva je povreden od kako švercer na cigari udril sa automobil vonego. Na incident od mu prethode lobit za kontrola na vozilotona namesto da zastane i da ja pomine redovnata procedura, vozač od je zgolemil brzinate i direktno udril vo policajac od i pobegnal. Vo bekstvo bil kratko zašto policija te ekspresno go pronašla i voziloto i vozač od, pošto to i ušte nekoliko lica koji bile s onego završile vo policijska stanica. Utvrdeno je deka vo voziloto imalo pogolema količine na cigari koji bez dozvola se vneseni od Bugarija vo Makedonija. Po kompletiranje na slučaj od protiv site zasegnatike bide podnesena soodvetna prijava.